Sial gati nasibne Fajar warga anime asal uli Surabaya no. Kenahne melalui ke pantai Dreamland, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Minggu 12 September. Pas sedang naone kayah di pesisi ajak timpal-timpalne, ia lantas pelai bang arus. Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Bali Gede Darmade nyelasang, korban sedang itah kayah. Lantas ada ombak gede ngedeng ke tengah. Fajar lantas kelep yen timpalne ngidang ke sisi. Tim Balawista Badung lantas subenulungin. Cuma konden bakatange. Nganti ngidih tulung ajak Basarnas ngalih korban. Tim rescue nunang 5 personil. Hasilnya nihil, Fajar masih konden bakatange. Tim Bali Express ngelaporang.